bagaca yigira mu bindi ya stade gacirwa ngaha iterambere narovo rirose ariko ubona nk'ubu ko ngiye mpejeje manda omwe nabashikirije ikintu kiboneka ubundi nkubaje nawe umva ntazoba preoccupé ya stade ari ikindi kintu tubura nk'ubu gikomeye iki kirimba ngaha nashitse hameze gute ndavuga none nk'umunyamahanga yoza yovuga ko Burundi bubaho butagira urugo ngiye ndahejeje manda iheze uzosubirira nzomubwira nti ubu jewe mugabo nashikiye ahantu utokwakiriraho umuntu mugo akira ni sawa Igitega turiko turubaka ndiko ndiruka ngo ndabe yuko uzosubirira yoza asaga nawe nahejeje imyaka 7 rero nk'ico naragikundiye abarundi nuko bavyerekana ko bagize ivyiyumviro vyiza bakiyumvira bonyene byogenda gute rero ibi rero bariko baravuga gusa niba bavuga ngo ntatsinze nibishake bihebwe ibyo kabisa bose ntabashigikiye mugaje wovuga ati tuze duhindure tugira continuity ibintu inzira igumibandanya muga kuvuga ngo ruce tubiheba tuje mu bindi abandi nibyo byabatungishije kuguma bari ku murongo umwe yakoresha mbega nta kuntu amatora boyaheba amahera yakoreshwa akaja mu bikorwa by'iterambere barira busema rega nico ricimvira jewe aba babivuga nararavye ibihugu byose byateye imbere kugira bitera imbere nta matora birirwamo nshaka birabe yeri ibihugu bitunze muri Afrika uzurabe n'ivyari vyaratunze bikishinga ibi byo gukwegana amashati ngo ni demokrasi biriko bisubira inyuma niburaya genda urabe byabanje kugira demokrasi ubwa mbere ubu sivyo biri imbere mu butunzi mugabo kare nivyo byari bitunze bitarazana iyo demokrasi burorero barahari nka Greece ntuzi ko cyari igihugu ca mbere gitunze mu buraya nico cadugije ibintu abo babivuga si uko bavuga bati akamatora aba y'inkinamico yovuma hapfa oya usanga rero bavuga gutyo abantu bazaba bariko bivuga neza amatora y'inkinamico ahubwo hariho abantu bashaka demokrasi ari uko batsinda gusa burya barundi baraza ubwenge cyane urangire twavuye ku myaka 5 ku matora makuru w'igihugu tukaja ku myaka 7 hariho abantu babona umenga ngo numuyondi baye mukuru w'igihugu iwaje se umuyondi no kubera iki uraza umwaka wa mbere abantu baba batatanye mu matora usubira kubegeranya uwo mwaka ububaye imfa gusa umwaka wa nyuma nawo no guteguranya n'amatora abantu baca basubira gutatana nubundi w'imfa gusa mbwira mu myaka 3 woshobora gukora igikorwa nta na kimwe ubukoze baca bavuga bati nta na kimwe wakoze hinduka hazundi mugani wigaze uronka umwanya wo gukora mugabe imyaka 5 urumve turakuyemwe 2 muri 7 imyaka 5 rero iyo myaka 5 urashobora gukora ikintu kakibona reka ngo akarorero nka urabona ingene mu Burundi twari dukenye stade mpuzamakungu hajya urazi yuko vyari gushobora gushika urabona mu 2025 n'abangiye aho ziri uwo mengo ufitaniye ikibazo n'abantu bi none muramenye ikibazo ingorane aho ziri twebwe twarize mugatwiga mu karangamutima k'umukorone ntitwize mu karangamutima k'umurundi twize muribuka turi mu mashuri mato senze mwe mwarutse ubuko mu kiruririmbo ngo ruririmbo hari hakaririmbo tuvuga ngo abo bose mubona bari bameze nkatwe none barahindutse bameze nk'abazungu baraguze imiduga be n'amapikipiki kuko bashishikaye bashize ku mwete urumva twari tuzi ko wize ucutera imbere tubifata uko nta gukora ntibavuze ngo we bavuga ngo wige gusa uzocutera imbere ntibavuga ngo wige uronke ubuhinga uzoca ukora ukoze uzogira umwimbu ushore hanyuma ucutunga ivyo ntibabitwige ako kaye ndirimbo kara ko gukebura cyane cyane abanyeshuri bacerwa ko bavuga ngo umunyeshuri ucerezwa n'ubusa yego urumva bavuga bati iga uzocutera imbere muga ntibakubwira iga uronke ubuhinga buzogufasha gukora utera imbere rero duca twiga tuzi yuko wize
uteza guca utera imbere baca baguha akazi. Ico rero turiga ubwa mbere umenye ko hari bake bize waheza bakurindiriye, mugabo twagiye turaba benshi muri ubu Burundi gushikaho muri baho kera umuntu yariga wa gatandatu imyaka nka 8, nuko no munsi ntibishoboka gushika rero aho ahabize baba benshi, babaye benshi igihugu ega burya ibikorwa vy'igihugu ni ibikorwa biharuye, ibikorwa vy'abene gihugu nivyari vyinshi, ni vyinshi cyane. Rero kuvuga ngo amahigwe bose baba bavuga ngo mpa nkajya bidoga, burya nta muntu yidoga adafise uwata kumwikomo. Abize rero gituma bidoga barize bakamenya ko bazoca ubaha akazi, none rero ko batarosa akazi baca bidoga ati je sinigiye ivyo. Nico gituma uzokumva n'abavyeyi bito uza wumva babwiye abana ngo iyo leta ikumariye iki, ngo ko wize ntiguha akazi. Rero abantu ico bakwama bamenya nuko twiga kugira turonke ubuhinga, ubwo buhinga tubukoresha. Buracunzwe Uburundi nico gituma tubabwira ko ari igihugu cy'amahoro, buracunzwe n'igihugu cy'Imana. Hajya umwaza arashobora kuzakuraba abonye umusoda umwe akamubonamwo umuriyoni w'abasoda. Uburundi buracunzwe, ntagire umuntu azosubira kugira ubwoba turi mu gihugu cy'Imana. Aha ndabivuze ukamenga ntimuvyumva neza. Ico twandabwira aha mu Burundi ingabo zihagarariye Burundi mutabona ziruta inshuro 50 ku barundi bose. Uburundi buracunzwe, Uburundi buracunzwe. Tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Indege igiye kuraswa icume, vewiti bagiye kuyisukaho misile, umuriro waka, induru zivuga, itangazamakuru rigiye gucuruza. Turi kuwa mbere twatangiye indwi, send the deaf the buy, send the deaf the hageze kutemba, send the deaf the harageze ko mumara mugakorwa n'isoni byo mwabibye, ubu namwe mugiye kubyimbura. Hama harageze ko impunzi zitaha. Profete generali habe ya mbere Marite, impunzi zigiye gusubira mu gihugu cyabo, ababishaka abatabishaka sava, ariko genda umuhanuzi utabamurinza. Kandi nta nubwo mvuga ngo naka cyangwa naka, oya, muhanuza hano uko yategetswe. Ariko neva uri kuvuga ngo amatora ntayashaka, ngo kwiyamamaza si ngombwa, ngo demokarasi si ngombwa, ngo ntacyo bimaze. Urahari wowe uzibigiye kuba, uzibigiye kuba. Abarundi mwabarishije akataribwa, mubanywesha akatanyobwa. Abarundi babaho imyaka isaga 6, abarundi bagiye kuyimara nta murongozi bafite umukomedi. None harimo abantu bari kuvuga ngo kutuzatora ngo Samuragwa. Ntabwo ntukanye, ahubwo wowe uri kwituka, uri no kwivuma. Rero ntangarize Gitega, Ngozi, Bujumbura, shyano rirabagwiriye kuko muri ntumva, amatwi y'imene yumva ahiye. Harimo abambajije ngo none ngo ni kudeta, ngo ni indege bagiye kurasa, ngo eske ngo nyuma yaho ngo neva ko tubibona ko agiye kuvaho, ngo ni Bunyoni se ngo urahita umusimbura, ngo ni wawo ndi bamwita niyo mbare, ngo eske ngo ni Rwasa Agato. Kila mtu anasema ibyiwe n'undi n'ibyiwe. Kila mtu na kikapo chake. Mugabo harimo ibintu by'amabanga ari sokera nkatwe babahanuzi, ariko harimo ibindi bitari
amabanga, bitari amabanga. Muzi ko Imana hano yamaze gushavura yakaze. Iri ni itangazo, iri ni itangazo, iyi ni inzamba, iyi ni imbura. Turi finali, twinjiye mu ndwi, dushigaje ejo maridi, mercredi, jeudi, vendredi. Sawa, tuzaba twinjiye ahantu umurundi wese arajya avuga ngo none umwana wangesha, umugore wangesha, ababyeyi banjye, buri muntu wese agiye guhagara muri canganyukirwa, kuko Imana izaba itangiye akazi. Marayika araba yatangiye akazi, rwiyemezamirimo araba yatangiye akazi. Hama rero zambonera kure, mukoroke, mudutuke, mudushwanire, mutwandagaze, ibintu nk'ibyo onye. Urahumiwe kiranka, hagarara ubone. Jye nizere ko Profete General Martin nta ntambara dufitanye, nta nzigo dufitanye, kuko Imana yabaye Imana. Urantahura, sinigeze mbavuma, mwarivumye. Sinigeze mbaca ku ngoma, nimwe mwiciye. Sinigeze mbagwanya, nimwe mwirwanyije. Koko mwanze gukora ibyo Uwiteka yabagombaga ko mukora mu gihugu ciwe. Urahamye uti iki ni igihugu cy'Imana, ugatuburira abantu ukababwira ngo turi ingabo zikubye miliyoni 13 ngo inshuro 50. Igihugu kirimo ingabo z'Imana. Ingabo z'Imana zigenda n'amaguru, ingabo z'Imana zambaye ubusa, ingabo z'Imana ntizirya ntizinywa. Ingabo z'Imana ziri mu gihugu cy'u Burundi, Jaride de Deni. Hama abarundi bari hanze, telefone yabo ntimuyitabe, pasiporo zabo zikanyika, viza bikagorana, kubaka ipariseri bikaba pfapfe. Sebarundi avuyeho, n'ingoma ye iratembagaye. Hama harimo bambwiye ngo iryo jambo ngo wararivuze ngo urongera urarivuga. N'ubu ndarivuze, ndarivuze kandi 100%. Sebarundi avuye ku butegetsi. Ubutaka bubimenye, kirere kibimenye, inyanja bimenye, igihe kigeragezwa cy'abarundi kiraheze. Kuko Imana ntireba nk'abantu, Imana ntikora nk'abantu. Mwebwe mwamuvuga muti nashaka atware uko agomba, uko ashaka, ariko atureke twisahurire, atureke twibe, atureke dukore ibyo tugomba. Ngira ngo ibyo ubyemera ni umupfu, ni umupfapfa, ni ikijuju. Ubwo ni ubusazi, ubwo ni n'ubujiji. Hari amaboko arutana, hari imbaraga z'izindi, hari ukuboko kuruta andi maboko yose. Ni Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera wadusezeraniye, ataduhenda, atadutera injuga, atari kwidigadiga. Ubu niwe wavuze ngo intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Hajya ariko muri n'abana babi. Ese nk'ubu twibaze Neva atavuyeho, hajya ubwo impunzi ziri Nduta n'iziri Mahama, yenda abahungiye i Burayi no ku mugabane wa Amerika, murajya mukanywa, icyo mubuze ni ukwisanzura n'ishema ry'igihugu cyanyu, kuko igihugu cyawe kiri kwandavura. Murabona nk'ikiganiro uyu mugabo yagiranye n'uyu munyamakuru, vraiment hari cyo kiki mwumvise hano. Iki ni ikiganiro cya perezida Mukama w'ikigongo. Mwumvirije, mwumva neza ikiganiro bagiranye. Ibi ni ukumara amazi abarundi aho baherereye. Abonye ko na Burkina Faso ntiyemeye amayisikoti ya Neva,
yamwangiye. Neva yinjiye wenyine, kandi uri perezida w'akanama kunze ubumwe ka Afurika, doko uri perezida wa Afurika. Ariko banzi bivuze iki, bisiguye iki? Perezida w'u Burundi ibyo akora byinshi ntabyo azi, n'umugore we ntabwo yigeze amuhanura. Abandi nabo baraprofise baravuga bati dusanze uyu muntu mu mutwe adakwije, reka dube dusahura igihugu, twirunde ko twirundanyirize ko. Ibyo rero nibyo biteje akaga, nibyo biteje amage, nibyo bikuruye intambara, byuko nyine udashobora kubaganza. Mwazanye inzara mukuye mu ishyamba, mushaka kubanza kwikiza iyo nzara, ubutunzi bw'igihugu bugaruke muri mwe, umugambwe CNDD-FDD ukire. Ngira ngo twatangiye indwi idasanzwe, mwiteguyemo ikiganza cy'Imana kirukana, kikeguza, kigakubita, kigakongora, kikarimbura. Turirendi uyu munsi jyaho mperereye ku mugabane wa Afurika. Ngira ngo nakajyo keza ko kubabwira ngo amasoko agiye gufungwa ntareme, amashuri ntimwigishe, isengero ntimujye gusenga. Nakajyo keza ko kubabwira ngo amabarabara agiye kugarwa, nta gutonda ku kazi. Nakajyo keza ko kubabwira ngo itangazamakuru, social media, imbuga ngurukana bumenyi zigiye kuboronka akajyo ko kudandaza. Nakajyo keza ko kuvuga ngo niva nimugire ngo ni n'ibintu birebire, ngo navaho ku wa gatandatu cyangwa ku wa Mungu, ngo aho ngo we ngo azabyumva nk'ubikubise. Ya neva mu mutwe wiwe ntabwo gipanze. Sebarundi uwo ntabwo gipanze. Bivuze iki, bisiguye iki? Ngira ngo twinjiye mu ndwi noneho turi gukoza imitwe y'intoki kuri Kanani. Haleluya! Twinjiye aho turi kureba Yerusalemu. Twinjiye aho abantu bose bafise mwuka wera, bavuga bati mbonye agacu kangana n'ikiganza. Twinjiye ahantu noneho twabwira impunzi ngo Imana ibahaye igihugu. Ari uwacumuye ari utaracumuye, muhurire ku mavi musaba Imana ikigongwe. Ndutamahama ndetse n'ahandi hose umurundi n'umurundi kazari, turi kwinjira ku musozo, turi gusoze. Kuko twinjiye aho tureba iminsi, burya viziyo cyangwa se future cyangwa se yerekwa cyangwa ihishurirwa muri, hari ibyo ku Badivatiste bavuga imbaraga mwuka wera, ku Bakatolika bakavuga Roho Mutagatifu mwe mu yera, Pentekoste ikavuga mwuka wera. Ibyo bintu byose nubyitegereza bifatikanyirije hamwe kudukwegera, kudukururira icyiza, ntabwo ari ikibi. Ariko umuzi w'umururazi wari uri mu Burundi, umururazi bambuwa, igikakarubamba, umubirizi, abantu bazi ikintu kirura. Uyu mubirizi wari uri mu gihugu, Imana yawukurujemo ikiganza cyayo. Uyu muzi uvamo zomene ya zopari. Igihugu cy'u Burundi ni surprise, surprise, nibyo bibayo. Ni ukuvuga ngo hagiye kubaho ibintu bidasanzwe mugiye kubonesha amaso yanyu cyane rwose. Abari mu bitaro muzasohokamo mutavuwe, mutahe n'amaguru.
bari mu masengesho muzayasoza atarangiye. Abaturiye u Rwanda bamwe bazambuka Ikivu abandi bambuke bamwe bazambuka Ruzizi abandi bambuka Akanyaru abandi bambuke Mukungwa cyangwa Ruha n'amaguru. Koko yegerageze kandi kirasohoye kugira ngo uwahanitse ikirere akadendeza inyanja mumubone vizavi, mumubone fizikoma, ijana ku ijana. Rero mbwire abarundi n'abarundikazi, tubitangaze ku manywa, tubitangaze nijoro, dusemerere mu byumve, muhindure ingendo. Haribazwa ahantu sendi de defu de dizirwa, haribazwa naho muzarara, kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Mwibaza ko mutekereza ko aya mabara n'amahano mwakwegeye igihugu mugakururira igihugu Imana yari ibahaye, mwibaza ko ubwo birangiriye aho nyine? Oya, ntabwo biherera. Mwibaza ko ibyo bica bihera uko nyine? Mushobora kuba mufite amaso ntimubone, mwagira amatwi ntimwumve, mwagira akanwa ntimuvuge, ntimubashe gukwega iby'ijuru n'umugambi w'Imana, bityo ntimugire liberite cyangwa kwigenga cyangwa kubohoka kuzuye ku rwego rw'uko mubifata nk'ibintu bisanzwe. Sendi de defudede, nushaka umbwire banzanire ikayi n'ikaramu mbasinyire. Ntabwo njya menya kujya muri hoya, ndabasinyira ibi. Temba temba hageze. Ngo batwawe n'ibisiga ntibyubaka birasambura, ntabwo byubaka kweri. Iyo ndirimbo narayumvaga nkajya mbwira abantu ni mugabo namwe murarengera vraiment. Ariko urabona ko ibyo abantu bavugaga 2015 abantu bamaze kubibona. Imyaka 20 mumaze, cyakura mwarasambuye, ariko se ibyubatswe n'ibyaha. Nkurunziza yubatse presidence sava, Neva nawe ngo yubatse stade mpuzamakungu. Cyakora buno numvise ngo agiye kubaka Big Arena. Nagira ngo mbwire abarundi bari muri Tanzania, abari mu Buganda, bari muri Kenya, bari mu Rwanda, bari Congo Brazza, Congo RDC, ku mugabane wa Afurika, Zambia, Malawi, mugabane w'Uburayi, mugabane wa Amerika, mugabane wa Aziya, mwebwe mwese munyikirize ngo amena. Imana ivuze iri jambo ridakuka ridahinduka, yirukanye sendi de defudede ku butegetsi. Nitwa Profete General Martin. Wahisemo neza, mboneraho no gutanga ikaze. Mukande subscribe cya like cya comment, udufashe ujye ubasha kubona notification igihe cyose dushyizeho ubutumwa bwiza. Rero igihugu cy'u Burundi navuga ngo hagezweho, hari ko nta muyobozi gifite kandi byitwa ko hari. Ariko imyaka yose mumaze nta muyobozi mwigeze mugira, nta murongozi mwigeze mugira.
Murundi yigwanaho yaba mu gihugu yaba hanze y'igihugu. Umurundi ari kwigwanaho kuke gatwe. Umurundi ari kubaga akifasha. Mbwirira abo bantu bahora. Sasa nagira ngo ibi mbitangaze kurya Abisiraheli batashye kandi kurya Ezira yacyuye impunzi bakaza ikiganza cy'Imana kikaba kuri we. Impunzi ziratashye inshuti yanjye kandi batahanye umugisha, ntabwo ari umuvumo, kandi batahanye amahoro, kandi batahanye agakiza. Uwabaciye n'uwabirukanye, uwabarwanyije n'uwabahagaritse, nagira ngo mubwire ko akiwe kashobotse, koko Imana ivuguruje ibyifuzo by'abadendi. Imigabo n'imigambi ya CNDD-FDD ihagarariye aha, kandi intego zanyu Imana irazisitopye, kandi ibyo mwaruhiye n'ibyo mwegeranyije byose biriwe n'imungu n'ingesi. Mwaruhiye iki? Mwakoreye iki? Nje nibaza ko gukora kwanyu n'ubuzima bwanyu, kurahira mufashe Bibiliya, ibishinga n'amasitati Imana nimero ya mbere, nta nubwo nge ngaruka cyane kuvuga ngo murica cyangwa ntimwica. Nta bwami butica, nta ngoma itica, n'izaza izica, n'Imana ubwayo irica. Ariko Bibiliya igivuze ivuga kutarenganya. Rero CNDD-FDD igeze ahantu yikomanga mu gatuza cyangwa mu gakiriza ko mwakize. Mugeze igihe mwishima ku bene gihugu ko mutunze. Mugeze igihe muvuga ute bene gihugu twasanze mu gihugu benshi barahunze, abatarahunze nta jambo bafite, batemera CNDD-FDD, mwahombye, muzicwa, muzatega ubwoba. CNDD-FDD igeze igihe navuga ngo yihaya ko hari ibikorwa naka igezeho, ariko ubu tuvugana ibintu byose navuga ngo mwaruhiye, mwihayaga, biguye inyo. Niba mwari mwabona inyama Abisiraheli begeranyije, bakazegeranya barenganya, bakazegeranya bakojeje Imana isoni, bayimaramaje, izisigaye zikagwa inyo. Imigisha murondeye mu buryo bw'ubunyangu, uburiganya, ubugumu, ubukomedi, ubuswa n'ubujiji, nta kintu bibamariye. Sure, I'm very sure. Ahubwo ishyano risimbuye irindi shyano. Harimo umuntu rero wambajije ngo ese hagiye kuba intambara muri iriya ndwi? Ese ni kudeta? Ese ni isanganya nk'iyo bakoreye Gabi, Bugaga? Hazaba iki? Ibyo ari byo byose ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo kunanirwe gukisa, kandi Imana irumva. Nta nubwo ndi buperesize icyo kiba ari ibanga, ni ibanga riba rireba umuhanuzi. Twebwe twatanze gusa tubabwira ngo mu kwa kane haraba iki, mu kwa gatanu haraba iki, mu kwa gatandatu haraba iki. Umwaka utaha nk'iki gihe, kwa kwezi kwa gatandatu kugomba kugera kw'igihe natangiriye kubabwira ko imbabazi zanyu imbabazi kuhoraho zahagaze. Kugomba kugera Sara ateruye Isaka, Ana ateruye Samweli, Yosefu yavuye mu ngoyi. Hama nanone iby'abambaza ngo ni rwasuye tujya imbere, cyangwa bunyoni, cyangwa nde, ibyo nabyo n'ubwiru, ni ibanga ry'umuhanuzi n'Imana Data wa twese. Ariko umutwe barawuciye, ariko indege irahanutse, ariko
ye babahwe amaboko barayatema ariko nta gihuru kizabahisha nta nzi izabahisha nta n'amazi azabakira ngo muhunge nta n'igihugu kizabaho ubuhungiro kuko n'Uwiteka ugiye kubarwanya azedi cyane rwose n'Uwiteka ugiye kubarwanya 100%. aho rero aho wajya hose uzahasanga inkota y'Uwiteka, uzahasanga ikiboko cya data, uzahasanga imbaraga z'Imana zadukoreshaga tubwira abantu mukanga kumva. Hagarara ubone rero cyo nzi ko imvura iraguye, twabwiye abantu kugama, tubwira abantu no kwanura, tubwira abantu ko nyine bahagarara ahantu hari pause. Ibisigaye kira mutu na gikapu cyake ngereka soreza, ariko abwirwa besha kumva bene. Tugeze igihe rero cyo kugira ngo mubibone.